ime je Dalibor Todorović, ja sam nastavnik računarske grupe predmeta u specijalizovanom odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u gimnaziji 9. maj u Nišu. Prikazat ću vam obradu nastavne teme programski ciklusi u net kabinetu na portalu Petlja. Portal Petlja sadrži komplet online materijala namijenjen kako osnovcima, tako i gimnazijalcima i specijalizovanim IT odeljenjima, kao i njihovim nastavnicima. Tu se nalazi sve što se uči u školama iz oblasti programiranja, ali i mnogo više od toga u vidu besplatnih, interaktivnih, korisnih i zanimljivih materijala koji su prilagođeni uzrastu učenika. Oni su usto još i metodički i didaktički oblikovani, tako da zaista predstavljaju podršku nastavnicima kako osnovnih, tako i srednjih škola prilikom osmišljavanja i izvođenja nastave. Da biste mogli da koristite sve resurse koje platforma Petlja nudi na svrsishodan način, kako biste mogli da sarađujete sa vašim učenicima, da pratite njihovo napredovanje, da im zadajete zadatke i da ih ocenjujete, potrebno je da i vi i vaši učenici imate nalog na portalu Petlja. Ukoliko nemate nalog, procedura registrovanja je standardna i jednostavna. Da biste kreirali svoj kabinet, potrebno je da imate nastavnički nalog na portalu Petlja i da ste ulogovani. Kabineti su podeljeni po tipovima škola i na početnoj strani se nalazi jedan kratki demo video o mogućnostima koje net kabinet pruža kako učenicima, tako i nastavnicima za učenje, podučavanje, komunikaciju i saradnju. Kada ste ulogovani, u gornjem desnom uglu gdje se nalazi naziv vašeg naloga, imate padajuću listu iz koje je potrebno da odaberete opciju kontrolna tabla. Nakon toga dobijate pristup kontrolnoj tabli gdje sa leve strane imate opciju Moji kabineti i kada selektujete ovu opciju dobijate mogućnost da kreirate svoj kabinet. Otvara se prozor u kome je potrebno da odaberete grupu, odnosno odeljenje kome dodeljujete kurs koji birate također iz padajuće liste. Da biste napravili kabinet, morate da imate prethodno napravljenu grupu učenika koju ćete pridružiti tom kabinetu. Nakon što kliknete na opciju Napravi grupu, koju imate kada iz kontrolne table izaberete opciju grupe, otvara vam se i stoimeni prozor Napravi grupu u kome unosite najprije naziv grupe, odnosno odeljenja, a zatim i naziv škole. Kada kliknete na ovo dugme Kreiraj, grupa je napravljena i prikazuje se u spisku vaših grupa. U opisu grupe nalazi se link kao i kod za pridruživanje grupi koji dostavljate vašim učenicima. Također postoji mogućnost da generišete novi list. Učenici pomoću ovog koda se pridružuju grupi na postavljenom linku i kada pristupe kabinetu imaju mogućnost da pregledaju i izučavaju lekcije iz programiranja, konkretno ovdje iz nastavne teme programski ciklus ili petlje, sopstvenim tempom i u skladu sa svojim vremenskim mogućnostima. Oni se ovdje upoznaju sa teorijom iz priložene literature, upoznaju se sa navedenim primjerima i nakon svake nastavne jedinice mogu da rade kratke testove i zadatke u cilju provere usvojenosti sadržaja. Na taj način se osposobljavaju za samoregulisano učenje i prepoznaju pojedine komponente samoregulacije procesa učenja u svom učenju. U sekciji za upravljanje kabinetom nastavnik može pratiti aktivnosti svojih učenika i pregledati statistiku njihovog napredovanja u pregledanju i proučavanju lekcija za svaku nastavnu temu. Upravljanje kabinetom pruža i neke dodatne mogućnosti kao što su dodjela domaćih zadataka i testova sa kratkim pitanjima u samo par koraka. Jedan od interesantnih načina provere znanja koje možemo uraditi
pomoću portala Petlja jeste organizovanje internih takmičenja za vaše učenike za koje se formira jedinstveni kod, zatim dajete kratak opis, birate iz kalendara datum i vreme početka takmičenja, određujete vidljivost. Ukoliko potvrdite ovo polje takmičenje je javno, ono će biti dostupno javno svim registrovanim korisnicima portala i može se također podesiti način bodovanja, broj dostavljenih rješenja po zadatku i programski jezici koji se mogu koristiti za rješavanje zadataka. Opcijom poslata rješenja nastavnik može pregledati sva poslata rješenja, ima uvid u vreme kada je zadatak predat, koji je programski jezik korišten za njegovo rješavanje i koji je rezultat za taj zadatak. Može pregledati programski kod svakog zadatka klikom na odgovarajuću ikonu lupe, zatim može ga preuzeti i može dati komentar na taj zadatak u vidu nekog formativnog ocjenjivanja. I ono što je svakako bitno za nastavnike jeste uvid u statistiku uređene provere znanja, gdje može pregledati ko je najmanji i najveći broj poena za svaki zadatak, prosječni broj poena, kao i po programskim jezicima koji su korišteni za rješavanje određenog zadatka. Hvala na pažnji.